नुमित निनी सथगदबा इंडियन हिमालयन रीजन क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर दा होखे फोन नंबर पांबईदगी फमुंगदगी हेंदोक्त्रबा मीगी मतेंग याउद्रबदी लेंगबा फावबा ngamद्रबा मोइरांगथेम दांगो एलियस अरबिनना माई पाकना बिजनेस तौबा ngamले थांगमैबन एसीगी मनुंगदा लैबा लंबी सिंह मथंग सही लिसिंग अनि कुंतरुकी नोंजु था ममांगदा सेम्बा लोइसनबा पांदमदा लंबी सेम्बा हौरगनी हाइना एमएलए जॉय किशन हाइख्रे हर घर स्वदेशी कैंपेन बीजेपी मणिपुर प्रदेश नसु हौदोख्रे खुरुमजरी ISTV न्यूज मीडियम ताबीरबसिंग बुताराम नोक्सरी पाउसनुंग पिजरी मणिपुर लेंगा की डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज द सिंधुना ngasiदagi horaga numit nini sathagadaba Indian Himalayan region climate change conclave Imphal gi city convention center da hodokre research practice policy madi communication da meeting thamgadaba conclave hodopagi thoramaduda Manipur lenga ki subsecretary Dr. Punit Kumar Goyal forest environment and climate change ki principal secretary Arun Kumar Sinha yauna Manipur lenga ki makok thongba senior officer singsu sarugya ki थोरमदुगा मरी लेना चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल ना कॉन्क्लेव असना स्टेट सिदा थेंगनरिबा क्लाइमेट चेंज की इशू सिंग मायोकनबदा चावना कानबा पीरगनी हाइखी रिसर्च तौरिबसिंग अमदी कॉन्क्लेव असदगी कानबा फंगलकबा वाखलोन सिंग थबक ओइना पांगथोकबा मथौ ताई करिगुंबा हाइरिबा वाखलोन सिंग थबक दो ओंथोक्त्रबदी अनोबा वाखलोन सिंग खल्लुबगी वाहनथोक लेते हाइबा वाफम सिंग थमकी So Manipur, the unique thing about it that it is surrounded by Himalayas. So Manipur is also vulnerable like any other of these states, Himalayan states, to climate change impacts facing rising temperatures, erratic rainfall. So many times frequent floods we are experiencing in Imphal, even in Delhi we are experiencing this year. These changes they impact agriculture, water resources, public health, livelihoods, food security. It all affects the basic fabric of our society. As far as Manipur government is concerned, it is committed in its endeavor to tackle current and future climate challenges by reducing associated risks and vulnerabilities. सुपनगी लुपा लिसिंग तरेट पीबा फोन नमगी पांबईदगी फमुंगदगी हेंदोक्त्रबा मीगी मतेंग याउद्रबदी लेंगबा फावबा ngamद्रबा मोइरांगथेम दांगो एलियस अरबिनना माई पाकना बिजनेस तौबा ngamले मसागी चही कुनमरी रोम सुरबा लंफेल सना कैथलदगी मोइरांगथेम दांगो एलियस अरबिन अपोकपा मोइरांगथेम मोहेंद्रोना ngang मदी खुदसा खर लेंगबा ngamba natna ngaksamgi makhagi hakchangi kayat sing लेंगबा ngamde इमुंगी मियोय मना मतेंग पांगलगा मोबाइल फोन अमगा प्रिंटर मगा सिजनरगा कस्टमर सिंग न पांबा मवोंगदा फोटो सिंग सेमलगा फ्रेम चलगा ऑनलाइन की खुथांगदा योनबगी सेंथोक लंबी फजना सेमबंगंबनी एम स्टोर हाइदुना ममिंग थोलगा दांगोन तौरिबा थबक मतौ करमना माई पागलकनो हाइबगी मतंगदा पाउदम अमा अइसे अनम्बना इदिस याम पामेबा हादेको इसागी वखलदगी पुथोक्चबजे डिजाइन गम याम पामेबा अदना अदुजु दुम तौरे दुगा अइसे सोशल मीडिया मार्केटिंग दे असिजु हाना सर डाइनरगी मखा तंजरे सही अनि हुजुसुन लइनारि बको दुम तमि हाय तारजिसो था द सेल्स तोबंगम बिजे 15 देना 20 बौदि दुम तौरे दुगा दाव यागा खै हरा कुमहैगुमबा स्कूलगी टीचर गुम लेरगम थान 30-40 दुमाइन सेल्स तौबंगम सेन हायदा इन थबक तौजेजे पैसा वोटपगी सुन नत्तेबा हायदे आइगुम लेबा म्याम असि खलगा मोजे थोना ओजनबा असि फौदि तौबा याय हायबजे मोजे थोना ओजनबा तौबनेबा फमुंग द लेबा इन फौ खितंग तौबदा थान द लुपा 10 कोंदि दुम सेल्स तौबंगमेबा अदुगा सेना मखम खजाब सिंग तौरदि थबक में तौरदि तौबा याबा म्याम लेबको हजु योंदुदि वलगो मनिपुर मनजे आइगि एमदि इंडिया पुंबनेबा आई लुपा मु चंगदे बिजनेस तौबदा बिजनेस तौर कांदा कस्टमर ले हाय कांदा पैसा थदरक मनेबा
ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯅꯖꯔꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯇꯩꯅ ꯊꯥꯖꯕꯤꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯕꯤꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅꯒ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯒ ꯆꯠꯄꯤꯗꯅ ꯃꯤꯒꯁꯨ ꯎꯅꯕꯤꯗꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯃꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯐꯠꯇꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯏꯁꯥꯗꯤ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯎꯕꯩꯅꯦ ꯁꯤꯅꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗ ꯊꯥꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯃꯥ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯗꯗꯤ ꯑꯁ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯇꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯡꯕ ꯁꯥꯕ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯄꯥꯡꯕ ꯁꯥꯕꯗꯣ ꯑꯁꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯅꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ꯭ꯔꯅꯤ ꯅꯥꯕ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯗꯥꯎꯟꯃꯛ ꯂꯥꯎ ꯆꯠꯍꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯩꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯄꯥꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯅꯨ ꯑꯩ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯂꯩꯖꯔꯒꯦꯅꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯈꯪꯕ ꯑꯍꯩ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯦꯟꯅꯔꯨꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤ ꯈꯣꯠꯄꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯋꯤꯟ ꯆꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯋꯤꯟ ꯆꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯆꯦꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯀꯨꯏꯔꯦꯕ ꯋꯤꯟ ꯆꯤꯌꯔꯁꯤꯁꯨ ꯐꯪꯗꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯒꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩꯕ ꯑꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯧꯕꯅ 30% ꯉꯥꯡꯕꯅ 100% ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯙꯔꯃ ꯑꯩ ꯙꯔꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯅ ꯑꯩ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯇꯩꯃꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯋꯥꯕꯗꯣ ꯃꯆꯦꯡ ꯐꯥꯎꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯑꯇꯩꯃꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯇꯦꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅꯃꯛꯇ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯥꯔꯕꯤꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕ ꯂꯥꯡꯒꯣꯏ ꯆꯟꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯖꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯗꯣꯡ ꯄꯣꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯄꯨꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠ ꯃꯤꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯥꯔꯕꯤꯟꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯕꯤꯟꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯖꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯖꯤꯕꯟ ꯀꯣꯟꯁꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡ ꯁꯥꯟꯅꯖꯥꯎꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯪꯃꯩꯕꯅꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ 2023ꯀꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA ꯀꯨꯃꯨꯛꯆꯝ ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗꯤ ꯊꯤꯟꯊꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯃꯐꯝ ꯈꯔ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯔꯝ ꯅꯂꯥꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯣꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯋꯔꯦꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯥꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂ ꯃꯌꯨꯝ ꯒꯥꯔꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯦ ꯚꯥꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯗꯣꯛ ꯊꯦꯡꯖꯤꯟꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯦꯅꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯦ 2020ꯒꯤ ꯔꯦꯅꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯃꯤ ꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ PWDꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯦꯛꯁꯅ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯝꯕꯤ 63 ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯨꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ
आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की सरुकम ओइना इंडिया पुंबदा हौदोकपगुम मणिपुर सुंगसी बीजेपी मणिपुर प्रदेश न सिंधुना हर घर स्वादेशी कैंपेन बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट एस सरदाना लुसिंगदुना हौदोकपग लोइनना स्टिकर सु लॉन्च तौखरे हिरम सिगमरी लेनना ngasi थंबाल संगलेन पांगथोप पॉमिस सिंग उनबदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना आत्मनिर्भर भारत हाइना पाइखतलिबा खोंथांग असि पार्टी असि की दमकता कथोख्रबा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मपोक नुमित सेप्टेम्बर 13 की होदुना अटल बिहारी वाजपेयी की मपोक नुमित डिसेंबर 15 फाउब पांगथोकदबा कैंपेन अमनी कैंपेन सिना इंडिया द लेरिबा पुनमकना इसागी हैथोय सिंथोयबसिंग हेना साखत हंदुना मधुबु थबक ओंथोक्तुना इसाना इरोमदोम लेप्सब याबगी पांदम मदुदा पांगथोकबा कैंपेन अमनी हाइखी मणिपुरदसु अखोई इरमदम की पोथोक्सिंग मपुंग फाना पुथोक्सनब होनरिबसिंग असदा पार्टी की माइकैदगी अंगम मतेंगसिंग पांगनी डिस्ट्रिक्ट लेवल मंडल लेवल दा कैंपेन असि पांगथोकनब होनगनी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हाइब पांदमदा थवाई यावना पोथोक पुथोकलिबा फार्मर्सिंग दा अहेनब मीटिंग सु थमगनी हाइखी इंडिया लेंगांग पाइखलिबा कैंपेन सिदा लमदम सिगी मियामनसु सरुक यासी 1993 इंडिया बु डेवलप्ड कंट्री एमो ओहेननब होनरिबा सिदा मणिपुर सु यावहोनबा मियाम पुन होनमिनसि हाइखी तुंगदा प्रेसिडेंट एस सरदाना लुसिंगदुना स्टिकर थेटपगी कैंपेन सु होदोखी भारत सरकार ने चथरइबा खोंथांग सिदैसिदा अखोइनसु अखोइगी साइडगी फुल कोऑपरेशन पीबा मकक चंगी आइबा मेसेज अदुने अखोइना योहन जगदोरिसे मागी मागी तोंगान तोंगान बा मथौना मरिंगजेल पुथोक्तना फार्मर्सिंग मयामना ममिंग चटपा मयाम अमा लेरिसि उबिरे अदुना अखोइ मखोइ सिंगसिगसु हक्थेंगना उनबा याबा ngamiba makai अखोइ उननबसु होटना जगनी अदुगा हाइबा आत्मनिर्भर सिना अखोइ विकसित भारत 2047 दा पांडम थम्मिबा डेवलप कंट्री एमा ओइननब होटनबदा अदुगुंबा डेवलप तौबा मणिपुर अमा ओइरकांदा अदुगुंबा मणिपुर सिना डेवलप तौदना कंट्री असिगी मनुंगदा कंट्री असि डेवलप तौबदा पार्ट अमा ओइना यावबदो मदुगी पांडमदो यावना अखोइ खोंजंग चंगजिनगनी हाइबा वाफम असि थमजे चिंदना मरैबाग नुंसिब साबा थमोइदना अमा तौथोरकपना इरमदमसी वारिबनी हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थोक्सोम सत्यव्रतन फोंदोखरे वाफम से यूथ क्लब ब्रह्मपुर सिंधुना थोबसिंगी लिकलम थिबलुप अमदी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थोक्सोम सत्यव्रतगा हौकिबा सेप्टेम्बर 18 असम की सिलचर लेबा लेंगोंदबी पात सत्तुना कुमजा लिसिंगमा चनिपाल तरामापंदगी लिसिंगमा चनिपाल कुंतरुक फाउबा चही तरेट खुंताकप मतमदा महाराज नरसिंहना कंगलैपाकपु अमुखना निंखा तंबा हंजननब होनखिबदा लेपखिबा मफम दुदा चत्तुना लांगबन चरा तमलुबगी खोंचत अदुदा सरुक यारुबसिंग ओकपगी थोरमदा हाइखिबनी थोरमदुदा मयांग इम्फाल एसगी एमएलए कोंखाम रोबिंद्रो सरुक याखी स्पीकर न मखाताना हौजिक चरांगनबा लमदमसी तंगदु लेताबा इंग तप लमदम अमा ओइना थमलसी हाइरगदी अखोई होरकफम खंगबा मथौ ताई होरकफम खंगदबा मीना कैदौंगैदा अफबा ओइरोय हाइकी ngasi khoi charang na rabo manipur sida khoina karigumba shanti leiba gyan tanaba leiba amo oina thamasi na haibo taragadi akhoi ju khoro pham do khangwa ma thuk tai khoro pham khangdaba mina apaba mi shoi oi si ma dia jumo ngasi ai thamoi da phawle bu sumaina mi ate de suloi phawngani मरेबा नुसीबा हौहिबा इतिहास बु निसिंबा थमोय फाव वाफम वातनि चिन्द लावरगा कानारोय चिन्द लेबा नुसी हरगा थबुतदि यावद्रगदि ngasi मणिपुर वाले सिनेदो अदन मणिपुर से नुंगायनजी गंजी हैब लेरगदि थमोय दगी असेंबा मरेबा नुसीबा मजाति नुसीबा मियो थोपिरो मदुई मतुंगला खोय खोय चिनजबदा थोना अंजरोय अंद्रो एसीगी ओइबा साउथ थोरांग सिंगदा ओइदबा तोबा गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंग लेमना थारोय हाइना अंद्रो एसीगी एमएलए टी श्याम कुमार हाइख्रेंग असि अंद्रोदा एमएलए गा पौमी कांगबु मगा उनबदा एमएलए न मखाताना अंद्रो एसीदा लेरिबा हुइकप हाई स्कूल असि महिरोय चामदा इंडिया गवर्नमेंट ना लेमना लाइरिक तमहनबा लेमना पिजा पिथकपा असिदा सेंट्रल गवर्नमेंट ना सेंथंग कया पिरबसु कनागुम मियोय खरना सेंट्रल गवर्नमेंट ना काइथरकपा सेंफम पिथोक्तना थमली एजुकेशन सेक्टर साउखत खुनाई ओइबंगमलोय मसिदा नतना अंद्रो रोड सेमजननबा सेंट्रल गवर्नमेंट ना करोड़ मंगा मखाई थादरगलबसु टेंडर तौदना ngasi फावबदा थमलिबा असि करी लेबगिनो पेंशन चटलबा इंजीनियर अमदी एसओ कयाना मखोइना पांबो खुचाबी कॉन्ट्रैक्टर कया थीदुना टेंडर पीनना बखोनबनी हाइबा मराल सिखी
mahakna makha tana Jal Jeevan Mission gi matangda ACC gi miyoi kayada ising pithakre haina ibu cherol piramba official kaya sigi mathakta Manipur gi governor na meeting changbiu hiram sigi matangda makha tana shu court chanana ba thorang tawre haiki Central government na Manipur gi oiba saukha thorang singda thadarakpa senfam kaya Manipur hek yorakpada loina mang takliba sikkarigino hanglakli government ki official khuding makta aranba taw hai banate thamoi sengna thabak tawba officer kaya su lei haina mak phongdoki Sing Pangana, report Taramiba, Pesaloki Mamsdo, Adu Ang Tonga, Subside Excelobio, Honorable Governor, Pia Government Langan, Excelobi, Ang Tonga Salaga, Honorable Corsalaga, Lana Pesacatoa, Lana, report Taramiam Singado, a log behind the bar Tanganeva, again, Emily when I say my Menjaton, Manakung of Tamzari, Masamasagi, Site and Kamdano Honavada, Masamasada, Kanetano Honavada, Simplems, create the Holomani Prazata, Kudong Sabasi, Pangandavane, Zim the engagement of a sumo problems when Mangakari, re-engagement at a teatro work Potaraga, a more engagement was a Kudaki Tokpiro, the Yemu Emjinarega. Only Patakudimata, Larava, Awa possessing the Impong Kudingi, Jokar Holamiamda, bigger than Pesamiamse. Basagan Matamzana Pide, Adu Manipuri, the Pumsai, Halaka, Matamzana, implement of the Matamzana, UCP, Shilling a city, Manipur possessing the similar to Gimatic down to Hunba. On Prime Minister and the Modiglan paper, Pesamiam sing as a Manipur Pazaki, the Matamzana, Sana, question of you, Matamzana, UCPBU, Haiduna, on ever governor the Potom Zeri. Tungda Horakliba Mahiroi Singna, Tungi Manipur gi laibak lepkani haina Andro ASC MLA, TI Syam Kumar Nangasi, Andro ASC Daliba, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Taramanga Suba Foundation Day come Literary Meet Amadi, Celebration of Teachers Day gi Thorum da Haiki. Thorum da Ipa Kulakpa, Sanapok Pachakpa, Andro Maihorol, Chingakam Chandra, 7th Madrasa Regiment ki Major Pausho, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Headmaster Y Rani Rose Yauna, Muekea, Sarugyaki. MLA na India government ki guideline matungina Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya si Manipur gi oina mafam ani da sanana balisingani taramathoi da yaba pikhrabani Congress lengak matamda Imphal East gi oina haingang amadi khurai da sanana ba thorang tawkhibani adubu India government ki guideline matungina aranba leibana haingang gi si andro da purakpani matam aduda school asida mahiroi amata tambina ba leitabana yumthong khudingda chattuna angangsing lairik tambina ba honaduna lakhibani Adubu ngasidi mahiroi sing mapam sida lairik tamnana ba honabada awaba amadi oire mapam asida oza oiriba amadi non-teaching staff kaya na lawriba thodang singbu thagatpaga loinana school sigi oiba playground ama thubada semlagani haiki mahiroi singna phaba lambi amada chatkiba amadi matik chaba mioi oirappa matamda pukchal sengna miyam gi thabak tawgadabani loinana miyamda oidaba thabak tawroidabani haibaga loinana hoigap high school da leiriba mahiroi chama gi damakta India government na lem na pizaba lem na lehen bagi sanfam ngasi fawbada education department na kaithok na thamliba si karimaram gino hiram sigi matang da Manipur gi governor gi pungning chingsilakli Sama free the boarding thamo pizza bito like tamhalo nang sagi say any manu pesa pire pesa di school account deposit tawre pizza bawda oza hapu yate anang boarding da majibu warden jawdana adi accountant jawdana cook jawdana kamai boarding thamdorino adu happy on si sahi ma phare buji box tawde base paisa san mo honari bra kai do men khande buji box taw ya dale education system Manipur si chalai phone deni post tawne ai IS officer ni ai MCS officer ni ai commissioner ni ai DC ni ai JT ni post tawne ba kungangi praja bar sakar ne pere ba senthang mayam do kana mayam do kungangi praja ni satra sati ne kana phangda gi moya tai pulaga IS IPS obi ki meaning kai no ba dai so haidana ai phami mayam sing na ngasi di pere ba mayam sing ase matam jana koi si daw ya te haidre ba ado honorable governor na si chapta masi yang kana si action lobiyo na tagadi aing gi matin logune si Manipur Cultural Integration Conference ki Yankai Mapanlak Suba Foundation Day Thoram Pangthokre MCIC na sanduna konong mamangda leiba Manipur Cultural Integration Conference ki campus ta pangthokpa thoram duda Mutua Bahadur amasung Manipur Cultural Integration Conference ki President A Braja Kumar na athoiba mithung singoi ki President na Manipur ge tongan ba ethnic group sing na pullaga sabani pakhang bagi matamdagi hona mioi basingna hingnana ba matam adubu ningsing bchangi Ningthau pakhang bana mioi ba khudingbu taramna konsilami magna mioi ba ikoi punsinana hingbada culture bu ikai khumnaba yokhat minaba changi haiba wakhalon leiram khi haina phongdokhi Manipur da changlak pasingi culture da khutthingjilamde madugi concept aduda Manipur Cultural Integration Conference na culture bu ikai khumnaba promote tawraga punsinana bu honaraga lakli
Sahi Taruk Taran Thoi Matang system nina, syllabus the Haplaga, humanity karino tambiragadi, Nungshinagani, negative ba Wakalon Leroy, Nungshinabe Hangatkani, Masuda, government, society, guardian Tambadi, parents in Punsilaga, same Gadabani, Haina Makata ki. Punchan ke haitar budi, apoi culture macam tradition saya, masih apoi na honor tahu dah buni, macam promote tahu dah buni, macam tu dah apoi saya, punchan be yaga ni hebat saya, masih ki concept ni ujibab apoi na 69 ya 59 ya saya apoi na uang tahu di sini. District Administration na IDP Singi Hanasa na Pirambadu ki Mahuta Numit Kudingi Masamasagi accounta DBT wana lupa chama piragani haidibo afam Torbung Gram Panchayat ki manungdagi tongan ba Manipur ki mafam singda sayani halaklabai rang sina lanjena dun leiribai mung Satruk Glomgi IDP Singi swapam bani haina Torbung Gram Panchayat Victim Committee na sinduna Morang Central Road laiba Central Road Community Hall pangthokpa GPC ki manunggi IDP Singi weba mi from the phone dorokli Torbung Gram Panchayat Victim Committee reform to bagal na committee sigi nauna thopuga da bamyo sing sukhan ki spokesperson weriba hauzik kumbi leirak achoba relief camp te leiriba Dr. Pukram Robin na lengak na low riba fireb IDP sing masa ge account ta numit khudingi lupa cha masama hapa haibusi sarugya ki bamiyam na amato ina yanare haiki lengak na IDP sing pipam thokpu sing yum kaina chingba samjin sajin bagi sanfam su atuba da pinana ba mari lena ba sing da taksin ba haina su yana ki hairi Tokiba Lansida victim Singi, Yum Kai Mang Krava Lantum Ngang Krava Singi, compensation say, I call Matam Chunana, Chapchava compensation, PB Neva Makoi, Marine Level Department, Government, the Koi Taksin Ba, and Yanare, Aduga, Atuba Matamda, Eko Isai Ramdamda, Hanjin Jaraga, Eko Rehabilitation Pangeraga, Mapamda, Eko Amona Labor, Yana by the Makta, Eko Sinbina by the Maktasukoi, Marine Neva, Department Sing, Aduga, Government, Matakoi, Taxila Sea, Hibaga, Amasuyanaze, Aduga, Apil Tozeri, Government. Adu mai le nebasina ekoi bathuba matamda ekoi isai sai gi ramdamda hajulan biduna rehabilitation PBU ngasigi mifamduda sarugya khiba Torbung Bangladagi hojikna utlo prefabricated shelter home da lebi RK Babita Kobi amana kanaguma singna hojik lengak na IDP singda masa gi account ta sel hab khiba tarbadi hana locality ga IDP singa lainar mari phalaktaba yai amadi masi Asiana Tholopku matamda IDP singda awaba mayok narakpa yai haiba tonga sandokpu wafam IDP singna thaja biganu lengak na lawrakliba firep se IDP singi yai fanana bu khongthangni haiki kana gumbagi relief camp kharada aikhoi direct benefit transfer la agadi asiana yauraga su poloi pham leira oi khungi mina poloi hala oi haibana singba natragana sengsak laktraba matamda kanana tanabi gani haibana singbagi mipaiba poido tawbiganu thauna lingzen phana hingmina si aikhoi sengsak oina phangambaduna aikhoi tungsin bangam de paisa amata hauzik paisa oina laklagadi aikhoi sabadudagi khitang kaktharaga nongmagi lupa tara kunda oisu tungsin jaduna isa aisugi tungi punsida khitang semba matamda khitang da warasu mateng oiba phangni haiba se yamna khalubada harauba nungaiba pokse District Health Society National Health Mission Thobal na sinduna District Mental Health Program gi saruka moining asi District Sigi Khangabok Leba District Police Reserve Line da World Mental Health Day lisingani kun manga gi thorum pangthokre Thoramadu da Thobal District Superintendent of Police Manoj Prabhakar CMO Dr. Y Nokul Additional SP Divya Rajput Additional SP Operation Ice Devendra Madi District Hospital ki Senior Psychiatrist Dr. KS Robindro Sarugyaki Manoj Prabhakar na aikoina loriba thodang singasina Police Department ladiba singi wakhalda makhal makha kaya gi depression amadi stress kaya mayuk nanduna leiramgani haina khalli adum moinamak kanagumba singna drug amadi alcohol galoina duna leiriba singna district asigi CMO ga tanaduna amadi specialist doctor manakta satuna natragana psychologist singa ikaiba thadoktuna tanaraga laying hobana aphabu oigani thajai haiki Thobal District ki CMO ga tanaraga district sida specialist psychiatrist ki facilities sing atubada thamnana basu khonagani haiki Federation of Haumina Saumbung Kabui Kunzauda Hokiba April Kunmathoi the Pangthokpa Uthabagi Thormamaga Chahi Sigi October Tarukta Mapama Simakta Damuk Indigenous Pillar Ama Maikum Hangdokpagi Thoromga Numit Amata the Pangthokpa Malhanba MLA Yauhanba Manana Basilba Thawangama Social Media Kara the Sandorkli Basilaiba Tibani Hari
उथाब नुमित्तदी याउकी पिलर सी माइकुम हांगदोप नुमित्त मखोय याउकीब लेते अमदी हौमीना पिलर युंगलिब असिगा मखोयगा करिगुम हिरम अमतदा मरी लेनदी हाइना एमएलए टीएस शांतिना हाइरी हौमीना मपुंग ओइबा थौदांग लौदुना सेमलिबा पिलर मियामदा खुसिनबगी थौरमनी हाइदुना अक्टोबर 3 पांगथोकपा थौरम अदुदा महाग मसा सरुक याखिब लेते इस्रेल न्यूज नेटवर्क कोबा फेसबुक पेज असिना सममनबा पोखल्ले मियामना हंगलिबा वहंगसिगी पाउकुम मतम चाना पीगदबनी लोइनना करिगुम्बा पाउकुम पीबा मतमदा राजनीतिगी अखुब मवोंगदा पिरक्लबदी मदुदा एमएलए अमोयना तुमिना लेरोय हाइकी हिरमसगा मरी लेनना मैतै पांगलगी चममनबा वाफम अमा थोरक्लिबा सिगी मतंगदा फेडरेशन ऑफ हौमी अमदी मैतै पांगल फुरुप अनिगी मरक्ता वाखल तामिनबा फगदरा हाइना मागना फोंदोखी मंगा मखाई हेना लापनब थौदोक अनिखक नोमदा थोकपा थौदोक मालहनबा पेज अमदा करी पुनसिलिबनो हाइबसे अइंगोंदा अचौबो हंगम ओइदी पखुमसु गाइदी थासिगी तराहुमदोइदा याय स्कूल सिंगा खम लेरक्ता लेबी डॉक्टर रीटा बु मिहाथिन हाटपद चेनबा मियोसिंग नुमित 8 निगी मनुंगदा फादुना आइनगी ओइबा थबक पाइखटकदबनी हाइना सनुलालगी प्रेसिडेंट इबेथोइ लेमना फोंदोक्रे मणिपुर प्रेस क्लब ता पौमिसिंग उनबदा इबेथोइना मखा तारदुना डॉक्टर रीटा बु मिहाथिन हाटलंबा असि सनुलालना थमोइ शोकना नुंगाइते थवोंग असि लमदमसिगी नुपी खुनाइदा सिंगनबनी हाइना लौगनी हाइकी नुंगथिल पोबोबता नुपी अमबु इराई लाइना हाटपा हाइबसी होम डिपार्टमेंट की असोइबा अरानबनी हाइना लौवी प्रेसिडेंट रूल की लेंगाक सिना नुमित 8 निगी मनुंगदा मरा लेबा मियोय अदु फादुना अकनब चेराक पीबग लोइनना मपुनसि सुपा जेल द थमगदबनी नुमित 8 नि असि फावबगी मनुंगदा मिहाटपसिंग अदु फाब ngamdrabadi mathangi numittagi sanulalna akanbu khongjangsing sangsinanaba sem sare hairi Manipur da rai bani mo di pudamaki mo chabo di chiraba tamta mapam da chakada matam da ma bu khato kase tare ni da ma bu niat bu farga kami pakki ni hole bi punam da dokana oina nasi sarkar ki da atu matam da ei mo ngam da thokla di makhan makhan di landan da jangan ba ya school ni lok di pan chadhlak da sarai ko di lam ni saruk ya ni dai ba kal organization punam angaso ya ki chine ko saruk ya bu Angom Ningol Asemongbi Rita Sina Funkiba Thodok Manipur State Commission for Women Su Kanna Yaning the Bafongdo Kre Sigumba Tamtiraba Crimes in Ikoi community da Asoba China Mapire Ikoi Kunai Sida Siguma Thodok Sigma Pam Late Thodok Sida Senabusing Law Enforcement Agencies Singna Tigatuna Asuma Wayal Piga Dabani Nupi the Sataba Crime the Gingak Nanaba State Sigi Nupi Singna Su Midna Singna Legadabani Heidi Tagel the Leba Government Polytechnic ki Hozik Hangdun Ladibo Ozasing October Kunmari Fabagi Manung the Happy and Polytechnic a Sig Student Union na Governor Pungning Sing Silakli Press Club ta Paumising Unabamada Government Polytechnic Students Union ki General Secretary Tingom Arunna Polytechnic Sina Leifam Tokba Ozasing gi Masing asi Humpu Oirabasu Faculty Kunmathoi Kakna Polytechnic Asigi Mahiro Sing Takpi Tambiri Mathematics Physics Samadi Humanities Department ki Winasu Faculty Sing Leitri Polytechnic Sigi Wediba Fibam Sigi Matangda Mahiroi Singna Hokiba August Kunipan the Wakat Mifam Pamduna Madi September Tara Mangada Mahiroi Singna Peaceful Weba Protest Sama Pangthok Tuna Takshin Basu Laikre September Tara Turkta Governor na Mahiroi Sing Unanaba Hairakpagi Matungina Polytechnic Asida Thingnadiba Kudong Sadaba Singasi Kokhananaba Governor na Chief Secretary Higher and Technical Education ki Commissioner Polytechnic Asigi Principal Amadi Controller Technical Education Yauna Mipam Pangtoktuna Polytechnic Asigi Hozik Wadiba Piyom ki Matangda Khanabaga Loinana Paikhatpam Thokpa Thabak Singshu Paikhatnanaba Khanghan Kibani Cheraksida November 19 Final Examination Pangthoknanaba Manipur University Notice Thorakle Adubu Ozasing Leitabana Matau Karamna Mahiroi Sing Exam Thagadoribano Hanglakte Maramaduna Lakliba October ki Kunmari Fawbagi Manungda Polytechnic Asigi Hangduna Leriba Guest Lecturer Sing Haptrabadi Pangthokadoriba Exam Asi Mahiroi Sing na boycott Tobaga Loinana Khongjang Kaya Su Changshilagani Haiki Ozaje total strength je 60 mule da minimum je 21 mule karam di retire satore जो मतलब दाख कोई का जावा पे सिंह से हाँ ना उनका दी पीबी हो हाय ना बड़ी ले ना बम्बस ऑनरेबल गवर्नर की पुनी सिंह सिंजरी और जा हैप्पी हो ना हाय बसे गुम्बस की मेंटरशिप बंद ना फांस बल लगा सुमाने सुन ले बता आगे après November 18 dagi hawgani har exam se koi boycott tawgani sigi matung dagi koi hane dagi hena akan bukungjan kya education kya sanction jarakani
Standard College Kungbagi Department of Home Science na Home Science Association of Manipur ga khusam naduna World Food Day lisingani kunmanga gi thoram pangthokre. Hand in hand for better food and a better future haiba timda college conference hall pangthokpa thoramduda Standard College Kungbagi Principal Professor M Suresh, IQAC gi coordinator Dr. N Chandrasekhar, GP Women College ki Hanagi Home Science Department ki Associate Professor K Sulochana, Family Welfare gi Hanagi Media Officer S Anuradha Sarugyaki. Resource person on GP Women College ki Dr. Sumati Raskumarina Wanganki. Mapan Suba Indian Reserve Mahila Battalion Kuman Lampakna Nipan Suba Battalion CRPF ka kusam naraga Diwali amadi ningol sako bagam mari lenana canteen gi grocery amadi gift items sing subsidy rate ta Kuman Lampak awang thangba IRB get ta miyam da fangan ba hokre. Ngasidagi hoduna hayeng fawba satagada bata ba mamalda miyam da canteen gi polam sing fangan bagi thoramasiga mari lenana Mapan Suba Indian Reserve Mahila Battalion Kuman Lampak ki CEO M Sangamitana Misam Miyam ga security ga lainari ba mari hena fagat han bagal oinana Miyam na hozik Diwali amadi ningol sakoba festival lakpada maru oina sel thum gi phibam phattaba sida kharada warbasu matiang oinaba maru oina ningol singi yenglaga ataba mamal gi canteen na si hangdokpani numit nini hangadoriba si Miyam gi apambagi matungina sangdokpasu yai haiki Diwali ga ningol chako uje mayam da subsidized rate ta kar pot kara phangan bi grocery adai di gift item kara tawbiyo na haibadagi mayam pressure cooker kai yamna hongna phange aduna akoi punna sinmina bani haitare mayam gi haitare public ka ju akoi ga ju leidana relationship se akoi yamna kaitare understanding am da ju leina na akoi na moi gi da makta leiri akoi sigumba matawri haibase si una na ba tawjabane aduna 16 ga 17 ga sindori adu public ki response su yengaga makha chathabe yai mohong yengage Nipan Suba Battalion CRPF ki Canteen Incharge Inspector Prabin Sindena Miyam gi mating pangbo ina hangba canteen sida laktuna Miyam na apamba pot leibiu apamba pot fanghodaba sing leirabasu haibiu canteen hangling manungda pizage haiki. सबसे बड़ी बात है कि इनका त्यौहार है और त्यौहार में हम अपने घर नहीं जा सकते कम से कम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं सबसे बड़ी हमारा फोर्स का एक दायित्व है और हमारा कर्तव्य हमेशा पब्लिक की सेवा और पब्लिक की सुरक्षा ये दो ही हमारा काम है Amaramda pot leiba lakibasing nasu ataba mamalda sigumba polam kaya lambi da lakpada hangdun leirama thingnaba si yamna nungai masigumba si harau kumhai lakpa kudingi hanghaning bagi apamba sing su phongdoki Satkiba thasigi taramari da kumbi asigi manung chanba Setpurda pangthokiba Congress ki thoramamada Anan Koba Congress ki miyoy mana Manipur kuki amadi Maitegi marakta thokliba irang asi kumbi asigi MLA na thokan bani haikiba wafam yaningde ananna masigi matangda khanghoba leiragadi pung kunmari gi manungda miyam khangna sengdokadabani haina kumbi asigi manung chanba phogaksaw ikhai mamang laikai degi konthaujam Renukana phongdorokli Torbung Gram Panchayat ki miyam na ngasi phogaksaw ikhai community hall da pangthokpa pawgi mifamda makhata na karigumba ananna miyam khangna lale haina sengdoktaba thoklagadi Torbung Gram Panchayat ki miyam na anan gi mathakta action logani Congress amadi BJP vote ki matang da wai khum tongnabadi karisu akaiba leite kuki maitei gi irang asi kumbi esidagi hobani maitei na hobani haina hek hairakpasing sengdok sengjin gi wa leite Torbung GP gi miyamna mokoi gi mathakta action logani haiki Maitai leiba jati sibu moina karine khalagi moina chingtharaga thammi ma gi boto kuki na pirakadra haiba maina ngangnaraga adugi wado yaningde moi hunabam thokpado hullo ngangna ning thokpado ngangnaro aduga matungda hek ngangapa mioi khudimakta khoi sengtok senggengi darkar leitre akhoina tawningba action tawgani mangonda lokhatningba action lokhatkani khoi torbong GP amadi kumbi kendragi parjajingda warau bitanaba haijari Chaliba sahi lisingani kun manga gi oina Education World India School Ranking EWISR lisingani kun manga da Manipur gi oina UNACO School na chauna mai paglak pagalona na school education gi lamda lemjningai werba fida ama phangbangam le haina UNACO School gi chairman N.A. Rabantana school sida pangthokpa promising unabada haikre Khongmanda Dekam boarding school category da Manipur gi number 1 tarak pagalona na UNACO School maitram na number 2 amadi UNACO School sanung na residential school gi oina Manipur gi number 1
school tarakpa ngamkhibani hairi Education World India School Ranking na India da leiriba school khudingmak survey toraga thijalaba tungda hairiba ranking si pibani lakliba October gi tang kunmari da New Delhi gi Pullman Aero City da pangthokadaba thoramda mana khusinagani Chaitra manga khakta ngairiba UNACO school na India pumbagi school chamagi manungda yawba ngamba haibasi school management mahiroi sing takpi tambiriba oza sing amasung mahiroi sing gi halaman sing gi matengnani haiki Institute of Development Studies Manipur Institute of Cooperative Management ICM Impal Gapuna Sinduna National Cooperative Policy lisingani kunmanga The Uphill Task of Manipur gi matang da nomagi oiba convention ba Institute of Cooperative Management ICM gi conference hold pang thokre toramdu da W Ibohol MCS khoshung rangamlian Aimolna Jina Posang ba mamasung thangjam Joy Kumar na maru oiba myosing oiki Ideas Occasional Paper National Cooperative Policy 2025 The Uphill Task of Manipur su fonki Haukiba October Tara Marida Pangthokiba Congress ki vote chor Gadi Shor gi Miam Tinba Miphamamada Manipur Pradesh Youth Congress Committee gi President Wahengbam Anan Koba Mana Hauzik Manipur da Thuklibi Irang si Kumbi AC gi MLA na Thukan Bani Haikibu Wafambu Yaningdaba Phongdoktuna Wahengbam Anan na Lale Haina Sengdokadabani Haina ngasi Kumbi Setupur da Liba Wahengbam Anan gi Yumda Kumbi AC gi Tongan Mafam Singdagi Lakpa Miam na Thomjan Khrep Thogdo matam sana kumbi police ki osina lusingba police team amana lakshin badagi thokaningda thogdok thokidre mafam adu da district police SP su laktuna yangshin khre haidi paugi marks da break amalomi nasi liba punsi gi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasil liba singduna adom gi liver da kayam sokhali khangbibra Liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghalakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Shija Breast and Thyroid Clinic Shija Hospitals now Breast Cancer Awareness Man asibu pangthokpa oina lakliba October gi tarik 12 dagi 19 phawba loinana 12 dagi 18 phawba free breast and thyroid cancer screening camp pangthokjagadauri mammogram amadi mari leinaba investigation singda 20% concession loinana procedures da 15% concession gi khudongchaba pizari breast and thyroid ka mari leinaba hakchangi nungaitaba leibiragadi khudongchaba asi lobihau akupa marol gi damak Shija Hospitals da paw phawbiro Break tungda mohana taram oksari makha tarakba pau pizari State Blood Transfusion Council Manipur gi matengalona Department of Transfusion Medicine RIMS amasung Association of Voluntary Blood Donors Thobal District Branch na Lions Club Thobal Greater Centurion Mayeng Lamjau GP BLF amadi Lamjau Part 1 Development Association ga punna sinduna voluntary blood donation gi matangda awareness campaign ama Lamjau Mayalaikai community hall da pangthokre thoramduda Thobal District Hospital ki Transfusion Medicine ki Dr. S. Robindro, Waikong PS ki OC Dr. Jotin Okram, Mayeng Lamjau GP ki Hana ki Pradhan Narjit Sarugyaki. Ipa ipu na thambirambala na ikoi na yokhat na kanamata na yokhat piroi art form makhal kaya mutkre lairibasi ikoi na yokhat si haina K. Radha Kumar na fongdokre. Manipur State Sumang Lela Council na sinduna nomin ini pangthokadaba Festival of Narrative Art konung mamangda liba iboyay ma Sumang Lela sanglen da hudokhibaga mari lenana Manipur Government ki Art and Culture ki Retired Commissioner amasung MCO ki President K. Radha Kumar na wafam se phongdokhibani toramdu da MCO ki President K. Radha Kumar na makata na hauzik lairiba art form makhal sing sida sitharakliba art form kaya amasu laire han lairamba sing amana kaya amana mutkre Haribusing si mutringaida ekoina karito hoba changbage haibadu khanghoba galonana thabak paikhat hoba susangi haiki art form sing asi kalhoba haibusida lenga khakta da inthokpadi yaroi maikai khuding dagi chap manaba thodang lomina ba changi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ ꯕꯥꯁꯣꯛꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯨ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯪꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯂꯧꯍꯧꯕꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄꯤꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯍꯩꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟड ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯇꯣꯝꯊꯤꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 12ꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠ ꯐꯟꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 19 ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭रे Tomtin Village Level Federation Sinduna Ulaso Community Hall Ngaikong Sifai the Pangtokpa Thoromda Ulasogi Hanagi President S Nabadip Tomtin BLF ki President N Indira District MIS Manager S Narabipin Sarukyaki Tomtin Village Level Federation gi Makhada Labor Self Help Group 13 ki members singna VLF Assistem badagi nungsinaba lingjil manaba aman amagi matieng pangnabana chawna kanaba phangba ngamle haiki Manipur State Legal Services Authority ki meeting makhada District Legal Services Authority Thobal na sinduna ngasi khangabuk leiba District and Session Court Complex Thobal gi Conference Hall da hojik thokliba Manipur gi tangdu leita daba phibamna maram oiduna Lanjenariba Thobal District ki tongan ba mafam singda hangba relief camp ta leiba mahiroi sing amasung tongan ba child care institution singda leiba ngang sing yoiba layek pa sangdam na bagi thorama ma pangthokre Loishilakpada makong matang taraba mahiroi singda manamatum yenthokpaga loinana mahiroi singda asam khudul sing su piki sangdam nabagi thoramsida District and Session Judge cum Chairman DLSA Thobal Nepram Soni Kumar Judicial Magistrate DLSA Secretary Ketrimayum Mehta Panel Advocate Numaitem Manisur Susarugyaki Manipur State Livelihood Mission MSRLM Department of Rural Development and Panchayati Raj Government of Manipur Langmaidong City Block Kaksing District ki makhada Wangu Gram Panchayat amasung Pangantabi gi manungda leiba tongan ba BLF na Manipur State Livelihood Mission Langmaidong City Block Kaksing District ki makhada leiba Panchayati Raj Institution sing Community Based Organization Convergence amadi Wangu Gram Panchayat loinana Pangantabi Gram Panchayat ki PRI members singa khusamnaraga punna sinduna nomagi oiba Convergence mela ama ngasi Wangu laifam mayai lekaida leiba Wangu Panchayat ki Panchayat Ghar Community Hall pangthokre Khongjom sapam da leiba Ibemhal Bisal Academy gi chahi gi oina pangthokpa Freshers Meet cum Literary 2025 ngasi school gi complex da pangthokre Thoramda Social Scientist Dr. Dhanibir Laishram, Ibemhal Visal Academy ki Principal Dr. Khoisnam Ranjit, SDRF Commandant T.S. Desojit Yauna Sarugyaki. School Authority ki Maikai degi Oza Singh da Asam Khudol Singh Piki, School Siki Mahiroi Singh da Su Tongan Bamana Singh Lan Thoki. Rashtriya Swayam Sevak Sangana Chahi Chama Surakpagi Thoramgi Saruka Moina ngasi Rims Hospital gi Blood Bank ta Blood Donation Camp ama pangthokre. Camp sida nupa nupi punna mioi chama sumna amana EP ki. Rashtriya Swayam Seva Sangh Manipur gi Seva Vibhag Seva Bharati Manipur madi National Medicos Organization a khusamna duna sinkhiba Blood Donation Camp tu da Pran Karyap General Secretary Tarun Kumar Sharma Pran Prasarak MM Asokanji, Assam Khetra Prasarak, Pramukh Madi NMO Seva Bharati ki maruiba miyoi sing Sarugyaki. Tarun Kumar Sharma ISSC Malem Pummada Khwaidagi Chauba Voluntary Organization amani loinana Manipur gi tongan bahiram kaya da Sarugyaduna RSS na leibak asigi thabak thorum kaya tawdun lakli haiki. Laibak thiba thogdok amada tha sigi tarahumdoida Sambirdhini Nayas Manipurgi Health Division gi Hanagi Head in Charge Oidambi Dr. Angom Ningol Asemongbi Ritabu Masagi Yumda Sakangdabu Singna Tamthina Halambabu Sambirdhini Nayas Manipurna
अवाब फोंदोखरे डॉक्टर रीता मियाम की ऑर्गेनाइजेशन की नमक सोक्थब लेतना होनरंब कयाबु इकाई खुमनबक लोइनना लेखिद्रबिगी थवाइना लैरमलेंदा इंगना चिकना लेरुनबा स्टेट कोऑर्डिनेटर एंड फाउंडर सेक्रेटरी WIGC संबिर्धिनी नायस मणिपुर प्रांत चेयरपर्सन एंड स्टाफ ऑफ स्टेट वुमेन कमीशन तुमिना लेप्तुना अवाब फोंदोपक लोइनना इमुंग मनुंगी अवाबद सरुक यारी हाइरी हौजुक सानबगी पाउ अखोइगी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोयाई निंगथौजमदगी अमुक लोबिसे तरामरी सुबह जादोनंग मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की ngati chanakhiba match singda SYC Satudai DYC Dimdaijang NYC Namthanlong amadi RS11 Ragailong mai pakre Zeliarlong Football Association gi meng makhada tha sigi tang taramathoi degi team kunthar tarukna group taranithoi thongna khaidaktuna Kumal Lampak Sports Complex की मेन स्टेडियम द सानबा होखिबा तरामरी सुबा जादोनंग मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi साइ ताकिल की ग्रास ग्राउंड सानखिबा अहानबा मैच ता SYC Satudai JMYYC जी मौनीबु गोल मंगा अमदा अनि सुबा मैच ता DYC Dimdaijang ना KFC कादी FC बु गोल अहुम मनीदा अहुम सुबह मैच NYC नमथानलोंग गुफा गाइपुई नंबु गोल मरी अहुम दामदी मरी सुबह मैच की सानखिबदा RS11 रगाइलोंग NFC नमदुलुंगबु गोल अमस सिनोदा माइदिबु पीखी अहुम सुबह प्रीमियर लीग की ngasi सानखिबा मैच सिंगदा यूनाइटेड सैंडल FC अमदी M खाबम माइ पाखरे Sheikh Babu Macha Memorial Trust ni sponsor Toraga All Manipur Football Association gi meng makhada tha sigi tang manga dagi tim taramanga na saruk yaduna sai tael gi artificial top ground da sanapa hokiba ahum suba Premier League ki ngasi SSC sekta ground da sanakiba ahan ba match da United Sandel FC na amopa moirangbu gol ani amada maitiba pi khimane United Sandel FC gi mai pakbi gol ani adu Thaukum Malsong Sothena match ki yankai taruk suba madi Sirin mi kajing maina match ki humputara taruk suba minita sanki ani suba match ki sanakhibada M khabamna Shanghai Heroes angthabu gol ani amada maitiba pikre M khabam gi mai pakbi gol ani adu moirangthem basantana match ki humputara mari suba madi marifu suba minita sanki Match asida maiti kiba Shanghai Heroes angthagi amatangaraba goal aduna konthokjam bobo sanana match ki humputrom doi suba minita sanki hayeng ground asida ayu pung 13 gi minit nipumunga tabada ahanba match oina Asubi Football Academy mawamadi raw lairimam lekai ga sanagane ani suba match nungkil pung amaga minit nipumunga tabada Young Physique Union lalamung amadi SSU Singdamai ga sanagane Atia Football School NBCA Tagel Khongbana Kaising Football Academy Kaisam Thongbu Maitiba Piduna Sahitra Mathoi Makhagi Nupa Machagi Ahanba CYLC Grassroots Football Tournament ki champion oikre Singa Mathag Young Learners Club na sinduna tha sigi tang manga dagi team tara tarungna group mari thongna khaidoktuna CYLC Multi Sports Complex Pisum How Ground sa tharakiba sahi tramathoi makhagi nupa machagi ahanba CYLC Grassroots Football Tournament ngasi loisan khre loisan magi thoramda Singjamai Kendragi MLA Yumnam Khemchan CYLC Singamathaki President K Singkham Manipur Police Housing Corporation Limited ki Executive Engineer Sanogjam Radha Mohan DR Enterprises ki proprietor Ais Devakanta Sharma Madi atai maruiba miuisingna thormapusing oiki Sataraki tournament asigi ngasi sanakiba aroiba match ta Atia Football School NBCA Tagil Khongbana Kaising Football Academy Kaisam Thongbu gol ama sinoda maitiba piduna champion oikibane Atia Football School NBCA Tagil Khongban gi mai pakibgi gol adu Nomaithem Michael na match ki 32 minute sanki Sataraki tournament asida Kaising Football Academy Kaisamthonggi sanaroi Waikhom Peter na best player club asigi sanaroi Muhammad Afsar na best goalkeeper Atia Football School NBCA Tagel Khongban gi sanaroi Nomaithem Michael na goal tara chanduna best scorer taduna trophy amadi selgi manapiduna pungning thagwatkhi tournament asigi runners up takiba Kaising Football Academy Kaisamthong amadi champion oikiba Atia Football School NBCA Tagel Khongbanda trophy amadi selgi mana piduna pungning thagwatkhi
ओइनाम केंद्र कांकुट टिम्बीना सिंगजमई केंद्र कांकुटपु माइटिब पीदुना युमनाम याइमा मेमोरियल स्टेलेवन केंद्र वाइज मिक्स कांग टूर्नामेंट की फाइनल संख्रे मणिपुर कांग एसोसिएशन की मेंग मखादा ओइनाम केंद्र कांकुट सिंधुना ममांग थागी तांग कुनमाथोइदिगी कांकुट तरहुमदोइना ग्रुप मरी थोंगना खाइरुक्तुना राधा मांतोब कैनोक थोंगतक चथरिबा युमनाम याइमा मेमोरियल स्टेलेवन केंद्र वाइज मिक्स कांग टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ahanba semifinal match da oinam kendra kankut timbina singjamai kendra kankutpu panjal kuntare tara da maithiba piduna final sanghibane oinam kendra kankut timbina ahanba hapta panjal tara mathoi amadi ani subhapta panjal tara taru kapkhi singjamai kendra kankutna ahanba hapta panjal mari amadi ani subhapta panjal taru kapkhi hayeng kangchang asida ani subha semifinal match oina kaisamthong kendra kankut amadi oinam kendra kankut team A ga sanagani कुंथ्रा सुबा एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi sanakhiba match da YSC High School amadi kan kadangban draw satkhare Imphal West District Football Association gi meng makhada mamang thagi tang kunmapan degi team tare na saruk yaduna Pamyal ground pasoi part 2 da sathariba कुंथ्रा सुबा एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi sanakhiba match da YSC High School amadi kan kadangban goal amamam chanaduna draw satkhibane YSC High School gi goal adu Niranjoy na match ki kunipal suba minute sankhi kan kadangban gi goal aduna Ranjan na match ki apiba matam gi ahapa minute anida sankhi Kunithoi suba KSH Laihau DB Memorial Super Division Football League ki ngasi sanakhiba match da KMSWC Kairakna Sau Kakching Pumaitiba Pikre District Sports Association DSA Kakching gi meng makhada mamang thagi tang kunmathoidegi team tare na saruk yaduna DSA Kakching Playground sathariba kunithoi suba KSH Laihau DB Memorial Super Division Football League ki ngasi sanakhiba match da KMSWC Kairakna Sau Kakching bu gol mapal sinoda maitiba pikhibane KMSWC Kairaki mai pakibgi gol singadu MD Salman na gol ani sankhi atopa gol taret aduna CH Ranjan CH Raj MD Balan MD Ziaur Rahman MD Maz Azman CF Tasirna gol mari sankhi atopa gol aduna Sau Kakching gi sanaroi M Kennedy na on goal oina sankhi Amaromda association asina sinduna ground asida mamang thagi tang kunithoidegi team taramathoi nagrumani thongna khairutuna sathariba kunmathoi suba Kishore Kumar Memorial First Division Football League ki ngasi sanakhiba match sana AIFA irengbanna UBSC mantakpu gol mari anida maitiba pikre AIFA irengban gi mai pakibgi gol singadu L Roshan K Johnson KS Johnson namadi Francis Okram na sankhi UBSC mantaki gol ani aduna K Sunglen Thang na sankhi Makhatarkpa Pau Pizari Yuba Mera Yuba Bharat Vishnupur IQAC NSS Unit Students Union Kumbi College Samadi Network of Economy and Welfare Services Kumbi na Puna Sinduna Kumbi College Ground Pangthokiba Nomagyoiba Volleyball Tournament ki Kumbi College ki Principal L Gopal Kumbi College ki GB Member KS Lila Chandra Ibomcha Assistant Professor KS Rameswar Saruk Yaduna Lushin Kre Punna Tim Tarukna Saruk Yaduna Pangthopa Tournament the LYC Laikongna SKYC Sandang Khongbu Maithiba Piduna Tournament adu ki winner oiki winner amadi runners takraba singna certificate amadi sel gi mana sing khusinaki Haukiba Thasigi Nipandagi Satharakiba Tarasuba All India Police Judo Cluster Lisingani Kunmanga Srinagar Jammu and Kashmir Taekwondo event ki kilogram humpum doi gi kanglupta Khaidem Mayalikai dagi Ahibam Tumbagi Machanupa Ahibam Bizen bronze medal lokre Mak Housing Manipur Police Sports Club Taekwondo team in charge RK Dhanajit amadi coach K Jimshan gi meeting makhada sanariba judoka ni October manga dagi taret fauba Perugi Lima da pangthokiba World Juniors Judo Championship lisingani kun manga da bronze medalist oirakrabi Linthoi Chanambam participant oiruba Lisangthem Nungshithoi amadi Tabanganbi Khaidem Okpagi Thormama Manipur Judo Association amadi Brave Boys Association asinduna mayang Imphal IB rota leiba BBA conference hall pangthokre Speaker Thoksam Satibratana State amadi National Thakta Sanroising Masing Yame dubu International Thaktana Sanroising Masing Hanthari
masi nungaitaba phongdokhi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯅꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ CP ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ 2025ꯗ second runners up tarakhraba Manipur team bu person with disabilities Manipur madi Spastic Society of Manipur na taramna okre airport pangthokpa Thorumdu the Saruk Yakiba person with disabilities Manipur ke state commissioner Waikom Birahari na championship sida Manipur ki team na champion lorokpa simak yamna sauthoksa ningai ni haiki Saruk Yarubu Manipur team ki sanaroi sanasam Mahesh na Manipur team na championship si title lorokpa ngamlibasi miyam gi matieng dagini haiki Ngasidagi horaga numit mangani sathagadaba Little Master English Higher Secondary School Samurogi annual sports meet lisingani kun mangagi sports complex ta hogdokre tormaduda school sigi founder M Thoiba principal Elangbam Dhiren 14 Manipur Battalion NCC Group C gi subedar Major KS Rajkumar Sargyaki Manipur Horse Riding and Polo Association Imphal gi meeting makhada Thasigi tang tara mapandagi polo team kuntranipan na sarug yaduna India gi Imphal gi mapal kangze bungda kuntranipan suba en Hazari amadi Dr. Tombi State Polo Tournament lisingani kun manga pangthok lagani haidi Mr. Dev India lisingani kun manga the Lana Mashung PNT-MY gi executive sing yauna ngasi ADGP IK Muibag unakre Italy da India gi mahut sinduna malem gi thakta pangthok kadoriba competition da Mai Pak Poirasunu Haina Muibana Mateng Piki Mari Raksuba Manipur University Inter College Yoga Men's and Women's Tournament Lisingani Kunmanga Kuntaruk Nasidagi Purumpat Labor Modern College ta Hogdokre Torumduda Manipur University Sports Committee gi General Secretary Assistant Director of Sports Dr. C.S. Pradeep Principal N. Romabati Department of Chemistry ke Associate Professor Indubala Sarugyaki Dr. T.S. Korean na Manipur University ki makhada pangthok leba tournament asi maruoina NEP 2020 lakpada Indian Knowledge System na hainariba sigalona na yoga gi syllabus ta su hapsilakpa sida mairu singda hena khanghan bagalona na yoga yokhana na bawakalon da pangthokpani haiki Khelo India Youth Games lisangani kunmanga gi sarukama oina Humputaruk Suba Battalion CRPF na Sports Authority of India Sai Imphal ga puna khusam naduna lakliba thasigi taramapan fawba sathagadaba football tournament mangasi Thoubal district ki Wangjing Kodom Popi da leba sports complex ta CRPF ki DIG Range Huidrom Premjit Maiteina hogdokre Thoubal district ki manung da leba tongan ba team tara taruk na saruk yaduna knockout basis ta sathagadoriba football tournament adura hogdok laduna CRPF ki DIGP Range Huidrom Premjit Maiteina lamdamsida leiriba hogalakliba nahasingbu haksang phana leinaba masung aphaba maikeiromda punaba pandamda saina sponsor tawduna CRPF na Manipur ki district khudingmakta volleyball football kho na singba discipline mari mangada tournament sing pangthokpani haiki hawjik loisilakpada maruiba paw amuka hna pizari Directorate of Environment and Climate Change Nasinduna Numit Nini Sathagadaba Indian Himalayan Region Climate Change Conclave Imphal City Convention Center the Hokre. Phone namagi Pambaidagi Pamungdagi Hendoktraba Migi Mateng Yaudrabadi Ling Bafau Bangamdraba Moirangtem Dango Elias Arbinna Mai Pakna Business Tobangamle. Hangmaiban ACG manungda leiba lambi sing mathang chahi lisangani kuntaruki nongju tha mamangda semba loishina na pandamda lambi semba hauragani haina MLA Joy Kishan na haikre amasung har ghar swadesi campaign BJP Manipur Pradesh na su hogdokre Masigal wina na ngasigi wina di
ISTV News matang sida tension jari mireng tabiraba punamakpu muka hana kurum jari